Bore da pawb, a chroeso I sesiwn newydd Ffit yn 5. Hello everyone, welcome to a new Ffit in 5. Mae yn dydd Gwener, it's a Friday. Pwy sy'n bach bod hi'n dydd Gwener? Who's happy it's a Friday? Right, ni'n cael un sesiwn bore yma. Pawb yn nabod y rheolau by nawr. Os chi'n newydd, dyma nhw. Okay, if you're used to the rules, let's get started. If you're new, get yourselves a little bit of space. Bach o lle a boes. Cofiwch bod botel dŵr neu diod gyda chi a bod chi'n gwisgo dillad. So you've got proper kit on or suitable clothing, should I say, and a drinks bottle, okay? 5 gweithgaredd. Rhif 1, ni'n mynd i wneud hanner i fe. We're going to do it in 2. So, pendluniau uchel a sodlau uchel. So, high knees and heel flicks. Rhif 2, ni'n mynd cadw cydbwysedd. We're going to be keeping some balance. Rhif 3, ni'n mynd i wneud sit-ups. Ti'n gwybod beth yw sit-ups yn Gymraeg? Guys, sit-ups i gael? Anyway, sit-ups. Rhif 4, ni'n mynd i wneud squat a dip. A squat and dip i newydd i chi. Na'n dangos i chi siwt i wneud hwnna. That's a new one. A rhif 5, ni'n mynd i cadw coesau lan. So we can do our calf raises. Lan a tiptoes, lan a blaen y trad. Os chi'n cofio hwnna. Os yw pawb yn hapus, if everybody is ready, ni'n mynd i dechrau twymo lan. So cofiwch, lle bach ar boes, a little bit of space. A ni dechrau jogo ar y spotyn. Everybody start jogging on the spot. Chi'n nabod y rheolau fi efo nawr. Rhaid bod y trad yn dod off y llaw. Rhaid bod y breichiau yn symud. Your feet have got to come off the floor. And the arms have got to be moving as well. So pawb jogo. Chi fe yn mynd lan. Pobl yn gwylio. Lan ar YouTube a lan ar Facebook. Thank you for watching. Cofiwch gwasgu'r thumbs up button. Okay, ni'n mynd i jogo bach mwy gloi. Speed it up. Cofiwch bod y breichiau'n mynd hefyd. Remember your arms speed up as well. Da iawn chi. A mwy fast to. Go faster again. 3, 2, 1, da iawn. Right, ni'n mynd i dachrau'n slow bach eto, ond tro ma, ni'n mynd i bod yn dyrnio ar. We're going to do some air punches as well as jogging, okay? Pawb yn barod. 3, 2, 1, so dachrau'n slow. A punches back slow. So slow steps, slow punches. Da iawn chi. Okay, gyflym i lan. Speed up a little bit. A to, and again, speed up. So mae trad yn mynd mwy gloi, a mae dwylo yn mynd mwy gloi. Your arms and your legs are speeding up at the same time. A to, faster again. And faster. And faster. 3, 2, 1. Da iawn chi. Cymwch amser, ni'n mynd i twymo lan. Mae calon yn codi. 1, 3 now. 1, 4. 1, 4, 1. Calon yn codi. Ni'n unwaith eto. Do that one more time. Breichiau a dwylo, shiglo. Shake out your arms and legs. We do that one more time. That's really good to get warmed up. So mi'n dechrau yn slow a yn codi'r gyflymder lan. We're going to start off slow and pick the speed up. So, jogo. Punches bach. Ysgafn. Okay, nice and light. Da iawn. Cyflymu lan. A cyflymu lan eto, speed up again. A eto. Keep going fast. Okay, full speed, go. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Ond y calon wedi codi efo nawr. Reit, rhif 1. Pendluniau uchel, hanner ffordd newid drosto sodlau uchel. High knees, halfway, split, change over, heel flicks. Yw pawb yn barod. A cloc, pawb yn gweld y cloc. 3, 2, 1, off a knee. Pendluniau uchel. High knees to start with. Cofiwch bod y breichiau'n symud hefyd. Remember you move your arms. 30 eiliad, 30 seconds. High knees, da iawn, hanner ffordd yn barod. Cadwch fynd. 10 eiliad ar ôl. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, goffwys. Cymwch bach o dŵr ymlaen os gyda chi.
Tro ma. Newid drosto. Ni'n cico sodle lan. I'm going to kick our heels up at the back, okay? 3, 2, 1, off a knee. Okay, so dim fel ddo, mynd mas o'i ochr. Maen nhw'n mynd lan yn syth heddi. Not yesterday's leg step out the side. They're going up straight today. Da iawn chi. Hanner ffordd yn barod. Cadwch fynd. Fi'n edrych arnoch chi. Ti'n gwybod 10 eiliad i fynd, chi'n gweld y cloc. 3, 2, 1, a gorffwys, da iawn. Rhif 2, gweithgaredd rhif 2, cadw cydbwysedd. Un gynta, ni'n mynd i codi lan. A plygu mlaen, okay? We're going to go into one foot and bend forward. And I'll show you the second balance afterwards. A dangos yr ail un ar ôl. 10 eiliad i fynd, cofiwch cymryd bach o dŵr. Os chi'n barod, ffindwch bach o lle. Pwyntio chi'n mynd i codi. 3, 2, 1. So ni'n codi un trod. Dwylo mas. Hands out. One leg in the air. Hold that balance. Os ni'n gallu wedyn. Ni'n gallu plygu mlaen. Can we bend forward? How far? Faint mor bell ni'n gallu plygu mlaen. A dala fe. Chi'n gallu heb dwylo? Na, fi sy'n dwylo fi mas. O, os shakes gyda chi, chi'n gallu woblan. 1, a gorffwys, da iawn chi. Tro ma, chi'n plygu mlaen. Fi chi'n codi trad a pwyso erbyn y cwrs arall. Can you bend your leg up like that and balance it against the other leg? Stalk chi'n gael o'n, a stalk balance. Off a ni. Mae'r cloc wedi dechrau. Dwylo mas os oes rhaid. Chi'n moyn switcho coesau, go for it. Okay? So codi trad a plygu fe lan a pwyso erbyn y cwrs arall. Bend your knee up and rest it against the other leg. Can you keep your balance for a full 30 seconds? Oh, wobbles yn dod mewn I fi now. Got some wobbles in now. 3, 2, 1. Da iawn chi, galed fyna. Mlaen I rhif 3. Sit-up. Sa'n cofio beth yw sit-up yn Cymraeg. So nhw'n gwybod beth yw e. Chi'n ei sgwennu ar gwylodd fideo os chi'n moyn. So sit-ups, ni'n eistedd llaw. Gofredd nôl. Chi'n dala dwylo a bwys cystiau, neu bwys ysgwyddau, ond ni ddim yn tynnu pen ni. A eistedd lan. Tap o peniniau a lawr. Okay, we go up. Tap our knees and down. Okay, pawb yn barod. 3, 2, 1. Lan yn ni. Tap your knees. A lawr. Dim dala pen. Don't hold your head. So make a tap o peniniau. Okay, you don't need to hold your head. We need to tap our knees. Dala squeeze it. You can hold your shoulders if you come up. You can hold by your ears. Just touch the ears. Neu, as chi'n cael dwylo mas, or you can have your hands out. Ond pob tro ni'n dod lan, ni'n tapo peniniau. 3, 2, digon o un to, a gorffwys. Sefwch eich llaw, stay on the floor. Cymwch diod os chi'n moyn, os mae'n agos. Ni'n yr un peth eto. Sawl sit-up allan ni'n neud. Fi'n credu ni'n neud 15 o leia. Should do 15. Off a ni. Lan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Amser yn to. 15. Oh! Wedes I byddwn i'n 15. Said we do 15. Da iawn chi os chi wedi cadw I 15. Os chi'n gwneud mwy, special. You've done more than 15. Da iawn chi. Gweithgaredd rhif 4. Squat a dip. So ni'n mynd lan o squat, a ni'n mynd un ffordd. Lan. Un ffordd. Okay? So mae pwysau mynd o un cwrs i'r llall. Our weight goes from one leg to the other with dipping as we squat. Okay? Pawb yn hapus. 3, 2, 1. So squat a lan. Okay? So ni'n dipo wrth bod ni'n squato. Dipping as we squat, okay? Mae pobl sy'n boxo yn neud hwn. Helpu osgoi dwrn. Okay, boxers exercise this is. Helps them with the dodging. Okay, so squat
a dodge, squat a dip. Okay, so ni'n squato, ddim yn plygu lawr, ni dal yn ei squat, dal yn edrych lan, we're still looking up. 2, 1, gorffwys, wneud na eto, 30 eiliad. Okay, so cofio pwy ni'n squato, ddim yn edrych lawr, ni'n mynd lawr a dip. Okay, dal edrych lan, chest and head still high, 3, 2, 1, off a ni. Good. So ni'n cadw bron lan, ni'n cadw gwddwg a pen lan. We're keeping our chest, our head and our neck up, okay? Ni ddim yn edrych ar llaw, we don't look at the floor. Ni dal yn ei squat, ond ni'n symud ochr i ochr. We're moving side to side. Da iawn chi. Cadwch fynd. 3, 2, 1. Oh, special, coesau yn llosgi, legs burning after the squat. Un ola. Gweithgaredd ola, ni'n hedfan trwy ddefa bor yma. Ni'n mynd i codi lan, blaen y trad, a lawr. We're going to lift it up onto our tiptoes, and down. A dyn nhw'n teimlo fe, tu ôl coesau ni hwnna, which is feel it in the back of our legs. So lan a lawr, dal fe 1, 2 eiliad, lawr. Hold it, 2 seconds, and down. Chi'n barod? Off a ni, so lan, 1, 2, lawr. Lan, 1, 2, lawr. Up, 1, 2, down. Lan, 1, 2, lawr. Good. Lan, 1, 2, lawr. Lan, 1, 2, lawr. Da iawn. Up, 1, 2, down. Up, 1, 2, down. Da iawn. Lan, 1, 2, lawr. Un eto. Lan, 1, 2, a lawr. Da iawn. I gorffen. Un bach galed. To finish off a hard one. Os ydyn ni'n gallu, if we can, ni'n mynd lan, blaen y trad, a ni'n mynd sefyll lan. We're going to stay there for the full 30 seconds if we can. Lan y ni. Chi'n gallu dala fyna. Can you hold there? Os oes rhaid mynd lawr, dim problem. Ond chi'n gallu dala fe, blaen y trad, am amser i. Can you hold on your tiptoes for the whole 30 seconds? So wobbles yn dod nôl, shakes yn dod nôl. Bach o cydbwysedd eto, os chi agor trad mas, os chi moyn, dim problem fel la. Da iawn, os chi wedi dala fe holl ffordd. 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. O, a lawr. O, coesau llosgi heddi to. Calon, bydd galed. 1, 4, 1, 1, 4, 2. A ni'n mynd lan to. Reit, cymrwch diod. Da iawn chi. 5 gweithgaredd. Chi'n neud eto. Cerdded round ardal bach nis. Walk around your little space. Cerdded round. Da iawn. Chi'n cofio beth oedd enw planhigyn Steffano ddo? Do you remember what Steffano's plant was called yesterday? Were you listening? A ydych chi'n gwrando? Beth oedd enw'r planhigyn? Fi'n gwybod, fi wedi cwrdd o'r planhigyn o blaen, mas yn gath. Un at bach to, cerdded o gwmpas. Da iawn, nôl i'r canol. Back to the middle, ni'n mynd dechrau ymestyn. We're going to stretch off now, so dechrau lan top eto. Gwddwg un ochr. 3, 2, 1, a gwddwg, the neck goes the other way. 3, 2, 1, da iawn. Breichiau. Fel bod ni'n rhoi cwtch i rhywun. Like we're going to give someone a cwtch. Okay? Wrap them round. Wrap o gwmpas, a dala fyna. 3, 2, 1. A siglo. Always shake your stretches off. Lawr i'r bola. Chi'n gwybod beth sy'n dod? Ni'n mynd lan, a ni'n mynd twisto un ochr. 3, 2, 1, and we're going to twist the other way. 3, 2, 1, back we go. Da iawn. Lan i'r coesau. Ni'n mynd i codi un cwrs, a dala fe tu ôl. So os rhaid mestyn, a ben y wal, neu a ben nis, neu mam, nis dim ots, neu chi'n cofio tric, o dal at list. 3, 2, 1, siglo. Cwrs arall. Other leg, remember you can balance on whatever you need to balance on. Or do you remember the trick? Holding your ear, pinching your ear, perfect balance. 3, 2, 1, siglo coes. Don't forget to shake your legs off. Iawn.
Ni wedi cwpla wythnos arall o gweithgareddau. We finished another week of exercises. Da iawn chi, os chi wedi bod yn gwylio pob dydd. Byddwn ni'n dechrau to bore dydd Llun. We're going to start again on Monday, don't forget. Well done if you've watched every video this week and you've done them all. Cofiwch dros y penwythnos, os chi moyn wneud bach o gweithgareddau. You want to do some exercise on the weekend, mae fideos yma wedi cael eu safio I tudalen YouTube a tudalen Facebook. These videos are saved on our YouTube page and our Facebook page. Gofyn mam neu dad neu bynnag sy'n y tŷ I teipo Ceredigion Active mewn i'r search bar neu lle Facebook neu YouTube. So, okay, do you want to get back to these videos? Like I said, they're saved on our pages. Ask mum or dad or whoever's in the house to put in the search bar Ceredigion Active a bydd y tudalenau a fideo yn dod lan. The videos and the page will come up. Cofiwch, os chi wedi watcho unrhyw video, gwasgu'r thumbs up. And if you've watched any video and enjoyed it, hit the thumbs up button. Diolch yn fawr am heddi. Thank you for this morning. A byddwn ni'n gweld chi bore dydd Llun. We'll see you all Monday morning. Joiwch y penwythnos. Diolch yn fawr. Enjoy your weekend. See you soon.